Iffirmat Memorandum of Understanding bejn l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Kirurgi u l-Kulleġġ Irjali tal-Kirurgi t'Edinburgh fl-Iskozja. Ftehim li se jfisser aktar taħriġ estensiv u tal-livell minn l-aqwa professjonisti fil-qasam mediku. B'hekk din se tkun opportunità biex tobba Maltin u barranin li jixtiequ jsiru kirurgi jitalmu hawn Malta stess. Għalkemm dan it-tagħlim u taħriġ diġà tiseħħ fid-Dipartiment tal-Istudji Mediċi, it-taħriġ issa se jkun iktar prattiku u professjonali, kif stqarr il-President tal-Kulleġġ Irjali tal-Kirurgi t'Edinburgh, il-Professur Michael Jones. We're also very aware that the quality and standards of surgical education in Malta is extremely high, such that a trainee who's been in Malta is easily in a position to work in the United Kingdom through the existing arrangements. And we feel that there are great opportunities now to help to take to an even higher level the surgical educational opportunities here in Malta with a variety of training programs, and also to look towards quality assuring some of the training that happens in Malta, and also in the future to be able to deliver our membership and fellowship examinations here in Malta in conjunction with Maltese surgeons as examiners. Minnaħtijaw il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kirurgi Maltin għalli dan il-ftehim se jkun ifisser aktar kwalità fit-taħriġ li jingħata. Dawn li se jagħtu huma l-iktar li se jżidu huma il-professjonaliżmu tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu għandna quality control, quality assurance tat-training li qegħdin nagħtu. Għax hekk billi huma għandhom ħafna esperjenza f'ħafna snin ta' quality assurance, jiġifieri l-kwalità tat-training tkun tajba li t-trainees jieħdu dak kollu li hu tajjeb. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Ferna għal permezz ta' dan il-ftehim oħrajn ma' Barts Medical School fost oħrajn, Malta mhux biss se tkun ċentru ta' eċċellenza medika, iżda se tkun tista' tħares il qudiem biex issir ċentru ta' tagħlim għall-ispeċjalizzazzjoni.